Mba'éichapa pendeko'ẽ, mba'éichapa peime temimbo'ekuéra noveno gradogua. Che maitei rory peẽme g̃uarã. Ñeñepyrũvo ko ñande arapy. Amoñe'ẽmíta ñandéve peteĩ ñe'ẽ marangatu'i. Ani reipapa ára. Eheja ára toipapa. Mba'épa he'íhina okuea. No cuentes los días. Haz que los días cuenten. Ko árape 11 jesypoteĩ 2020 vajepa ñeñepyrũ ñanembo'epy hína ñaromandu'a Guarani ojeporavohague ñe'ẽtetéramo Guerra del Chaco. Ñande jaikuaahechahína ambue árahína ñanemandu'aháina pe Paz del Chaco reajepa. Ñamomarandu'imíta ñane ñe'ẽ Guarani mba'eichaitépa ha'e upéperae ojepuru ha avei ko'ápe oime peteĩ moñerã upépe he'ipaite ñandevehínajepa. Jaikuaave hag̃ua jaháita ñamba'apóta ko árape ñande kuatiahaípe. Arandukápe ndaipóri. Kuatiahaíme ñamba'apóta. Solo en el cuaderno vamos a trabajar. Si quieren imprimir, lo pueden hacer. Ha nahánino katu, jaháita mante. Copio en el cuaderno ahí. Néi, ñamoñe'ẽ. Ko'ápe jaguareko peteĩ moñerã omombe'upa ñandeve. Mba'eichaitépa pe ñane ñe'ẽ Guaranire oikora'e pe ñorairõ guasu jave ajépa. Ha tembiaporã mokõiha he'i. Ñamoñe'ẽ rire ñaguenohẽ. Mba'éichapa ojeheróraka'e umi mburuvichakuéra. Moñerãpa oimehína ñamoñe'ẽ porã rire jajuhútahína oĩ poteĩ 6 ajépa. Ambue tembiaporã he'i. Mba'éichapa oje'eva'ekue umi clavekuéra. Ñande jaikuaaháichahína ñane ñe'ẽ Guarani upe ñorairõ guasu aja ha'e upépehína he'iháicha ñandeve castellanope ocumpliva'ekue peteĩ papel muy importante ajépa. Ha'e hese ha'e oñe'arma umi estrategia, umi clave ja'éva Guarani ñe'ẽme ha umi jahekatahína ko ñanemoñe'ẽrã ryepýpe oĩ. Jajeporekamíta hese mba'éichapa ha'ekuéra he'íva'ekue patrulla de conocimiento, cañón 75 mm, bala perdida, proyectil. Umívapa mba'éicha ha'ekuéra omboherova'ekue ikatu hag̃uáicha jepa omokañy umi ambue hapicha ndoikumbýva'ekue ñane ñe'ẽ Guarani ajépa. Upe he'i ambue tembiapo. Péicha avei oikovéra'e Guarani ñe'ẽ. Mba'éicha avei oikovéra'e. Pemoñe'ẽrãme jajuhúta avei ñamoñe'ẽ porã rire jajuhúta. Ambue tembiaporã he'i ajeporeka Emiliano R. Fernández rembiasakue. Mba'éreiko ñanemandu'a Emiliano R. Fernández. Emiliano R. Fernández hína jajeporekakuévo hembiasakue upépe ñande jahechakuaátahína mba'érepa ñañe'ẽ hese ko mbo'epykuápe. Investigo la biografía de Emiliano R. Fernández en Guarani. Upéva natekotevĩ pukueterei ñamoĩta moõpa heñói, araka'e pomano, mbo'y ñe'ẽpotýmapa ohai umíva ajépa. Ha upéi he'i ahai 13 tujuti Emiliano Fernández rembiapokue ha ahaipa rire ahaíta mba'épa añandu amoñe'ẽnguévo ñe'ẽpoty po ñe'ẽrysýime. Escribo 13 tujuti y luego en menos de 5 renglones escribo cómo me siento y cómo me sentí luego de leerla y copiarla. Upe ajépahína pe cheremiamío ajépa ñande ñamyhãíta pehína mba'épa che añandúra'e amoñe'ẽnguévo 13 tujuti. Néi, ha péa ñande rembiaporã mbykymi ndahasýiete máke ñamoñe'ẽ ha ñaikumby oĩmbaite moñe'ẽrãme ko'ã porandu oñeporandúva peẽme oĩmbaite moñe'ẽrãme. Néi.
ha ambue mba'e oírõpe poranduséva pehaínte che chepumbyrýpe